Look like Friday. Romans chapter 6. Hallelujah. Romans chapter 6. Chúng nó mắc lắm Ada có đâu? Thầy thầy con thì ba người. Antia. Ini. Keplai ke. Kuplung ke. Ada kaitor. Ano. Sukuna thang itu. Amen. Already. Chapter 6 verse 1. Hai trường ta một khả này cái đồ tế bộ khai độc tương ở nơi rừng sung sọt mang lấy tổng chỉ này hay giá Already next. Abo hương lý man ya trường thứ ấy sung sọt bài ca lại cả hai kia bà hai kia rừng sung sọt lấy mang tổng này. Okay. Hallelujah. Tam question, punya question tamo. Punya question saya. Sung tam sana. Already. Hai kia trường ta một khả này cái đồ tế bộ verse 1 có thằng gì? hai kia trường ta một khả này Yes. cái đồ tế bộ khai độc tương ở nơi trường sung sọt mang lấy tổng chỉ này hay giá. Hallelujah. Tế bút cái đồ khai được mấy? Tế bút nó rồi làm đấy. Hallelujah. Yesu Kristo awesome sara saye bini thei ka thabai sumsa sakari klamani ya gulo te bebak samong kaham complete klamani ya gulo already tabuk 2023 years ka. Hallelujah. Normal sunbo khang ke sapta kai sa bai no hai ke salsa ni kisi se kong bang la bai no tam lu tha Pura thiasat ni balik kong saya pun jom naik thang naik jom. Hai ini sawi mungkin ban kari kau beri. Ari kau tu selabai, tamu tu iwan lagi kang masa siang kuri ni dia. Amu sejarah kami sawi kah nenja jaga shop jaga, agar tak shop jaga. Kau ya bawa big besar. Nenja jaga wo mana shop jaga wo thiyo arak tak thiyo. Okay. Nenja jaga shop jaga agak shop jaga arak tak shop jaga kita shop jaga. Ama hai jaga thang shop kya a tamlai akhir mat kari kya nasle lai man. Jose jo busai sekarang tu kya parane shimlang tong arak shop jaga. Tahu bihi thinya ni bari. Ada thiya. Kamu tiga mana tambah? Dia jangan parah di sini lah, makanya tu mau beli. Aja sok lain mana Jakarta. Aja tu lagi masuk ini. Dia mau kau tahu berbaca, menjadi jangan susah orang tak susah. Mau jadi itu tu asik ke wadi waka, asik ke wadi waka, asyik lah aku faham tak lagi apa. Jadi nok zorat tu ikut belum itu, anu dia mau kau baca, nuk ni baru sekali. Okay. Nanti borong ni nafsu lai mani borong ketawa yang mani selagi kisah bahasa musik kebang bang itu. Ketabu kai tu le continuously nono ya pahaga failing nasi ni kamu neng selai jatuh. Nono tini pun nasi ni kamu tamu kai tu neng gifli payter. Hallelujah. Praise the Lord. Aku tahu semua apa tu. Tei musik kai tu kai tu huni neng nasi ni tongko. Tei musik kai tu kai tu neng zara sari tongko. Bawa hai zakat kisai tongka bawa tei angkori mai ni tongka neng. Sabo nol kubul ni tongka amu sukin neng kubul zari tongka angkori pai mai ni tongka. Praise the Lord. Abang bagi question apa tu? Okay. So we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace. Nengkeba saya kelai sini kelai saya ni saka saya, sumsok ni saka sumsok nengke kelai kelai kai tu kai mang kamten abu dan neng bamu suza. Haleluya. Kasih simat tong mana?
नों मोनसासो मिस्टेक खालायो माने रिपिट एंड रिपिट आ सायनो खालायो आ सुजनो खालायो आ सामु सित्रानो सावो आ नों सित्रानो नंगो रिपिट एंड रिपिट कंटिन्यूअस नों खालायमा थांनाय सुंसो कायदर खानो खायरमा थांथों आबो नों माबो सुजा क्वेश्चन बदलमाब्ले हालेलुया praise the Lord तंमुं लो अब हायका नो मानसुबि दं होके नो दिनिवा थाक्सिदि ते साइमादि कायदर बेलाय खाय खादानो आमुसु खायरोबाय के करे किसिसा कक बांलायबा मोनसे सिमलांबा दो थबिबा थाङो कायदर नों आसु जाया खालायबा ताबो बहायनो मुइदु खना मुसुं जागिया ताबो बहायनो बेबाग्लो पगै नरक गोबागै दाना मुसुं जागो कायदर सु खामजानाय के करे सदाय कायदरानो बेलाय खामजा आरो कायदरानो बेलाय खामजागो आबो बागै माया गोनां फारि नोंथाङा परिरनो फानमाननो खोनारनो तेबो दंथंनो दङो आबो सुरा गुसु जागा फांका थिग दङो बो फाकु सालिया आ जागा फांनानै आबाय दं सिद्रा दंखा बो फाकु सालिया सामं सिद्रा साखा बो सालिया बोरै बायनो बाय दंखा मोनसा सालिया जे दंथक्तै दङै बेबा पुरिखि बायया बन सालिया आबसरा बो फाइनबा सामं सोबा करे फाइफोर वाट आदा साइमा दंसियो आसिके बिग्रा जागा थांनि समिया हालेलुया कोन मते आ अग बुक्सानि मानसुमा तामुनि मानसुका आरि बाबुनि नगबा सासो साबाया मुनि रसे आलाइता बरले कोन अबाब से करे आंबो सानतो तो दिनिता बर बिनमार कलायना दं किसिसा वानसुमा फाइदा आंबो सासे दिनितानि वाट आदा साइमा दं आरि बाबुनि नग मुनि सो अबाब करे बर सासे आलाइदा दं आं दिनितानि अबाब मा दं हालेलुया प्रेज द आज किसी से वांसु बाबाइलो दिदाग मिदाखे नगो किफिली फाइया तामुनि वांसुगो आंगारि बाबुनि पोसा हंजाका सुगलिया आरि बाबुनि नगो आंमुनि लिफार तंलिसुआनो आं थांसिलाय आरि बाबुनि नगो हने दिदाग मिदाखे नग फासिगो हिलि फाइया रेडी बुफाबो सुखसे खायरोजा बुसुखसे हमजा बुसुखसे नायसिनि दं आ बुसरा लेटा पाटा चित्रामा मोनामके नगो किफिली फाइब्रो नग दिकेतो साहाबाया को बुफा खावनि थाका आ लेटापाडा बुसानो बकम सुका बानानि बरो रोबे रिखा तुमनि रिकताल तुमनि यास्तेम कताल तुमनि याक्रा कताल आनि बुसा कमाइ खामानि किफिली फाइका माला राफादि रिसि सेलिब्रेशन खासिदे हालेलुया अबो खायतु हमजा हालेलुया अबो खायतु हमजा मा नों तिनि किफिलके नों तिनि या प्रिशाके तिनि रकबागै दालाय हालेलुया ऐसे को चराई खोलसा चराई दिन देर कोतरफोर चराई को ताम टेस्टिमोनी दिखला गोबां दा कोतरा बाहाय गेम एडिक्ट दङ बर गेम या गारि काबुइ मानिया बो पुल पिरो नर बिस्कबा फायदा साबाय आनि गेम माने एडिक्शन ओ चराई जरावन बबुसर 5000 बाहाय राम स्पेन खाकि ताम बर नमान सुकमा आ बर सेटिंग नो बर्नर काइ ताम सेटिंग फेबाका आबनो बो एक्सेप्ट खालाया हालेलुया Absol easy ya bo, kobo bela easy, but ya kare ka bela tubu. Diri normal cigarettes baru ya kare banya, sarai fancy dari family, baka ya kare ni sa. Orsa bro behes kaya boy, anggaran nangi kamai tan nende, nengma bay kan lagi ni gora anggo post kami toka. Doktor sini nunggu dulu sarai sabu bisa. Bura, tek ko yang kes kena kya, boro se asa kaya kesai kamu, bukan normal ya. Mana mungsa se edik ni jamana ya kari kapna ni ama sekala ya awa possible before ke kai to back bak sari na zakman ya boro simna ho possible hallelujah serbo sabu phanda ko muni ni sira hi se phayo tamkha busha ni sira deibo position ka amakha deibo khasuk sangkha gamai khamari zara kifili makha position gamai khamari position malpika abong kai to hamzatma Haleluya. Kamu kau selalu bodoh, tapi sekai tu kaya tu hendak nasi ni kau. Lepas sumber kelainan kaya tu kena kaya tu, apa mana nama nasi ni kau. Ini sumber kaya tu kena kaya ni kau kabel. Lepas sumber kaya tu mana kaya tu pun salia kabel. Lepas kipil tu, lepas kipil tu, lepas kabak saksi tu, lepas menghansak musuh pasti tu kaya tu apa nasi ni kau kabel. Amen. Next time verse 2.
only simanya. Abang ni semuanya. Jeng thui sumsok bai kak lai kha. Sung thi sum sok bai kak lai kha. Hai ke bahai ke jeng sumsok lai mang tong nai. Sung thi sum sok bai kak lai kha. Bahagia sum sok nó được hay đây hàm dân của bạn Mani. Ta có hay vào sum sok có không khá. Bữa còn cái thằng sĩ rồi cũng thấy nhá ba. Mini bagi cross hakawa kandar pusang sahabat ba Yesus. Mini bagi shopre oi alamat ke sana khti musuh sahabat Yesus. Mini bagi thi kosok oleh sahabat Yesus. Mini bagi bahan sekarang oleh sahabat Yesus Kristus. Bintang saya tahu mah. Azor ni judge saya ni Yesus belum jamaka. Ulta se oma oborong takam. Oborong nor boy to musa se kelai kan kele ani saka kelai phane se. Turi itu bagi rilu kubus kakak yang suka. Keribi ikutan saya. Nor kamu by chance musa se kelai ke amas dan saka tak kelai situ. Luku bus kalau kamu saka Yesus pun saya kiri. Saya kiri botan ko kaisa bang salia. Tangla bora thazana hake sendiri susuk sana. Haleluya. Praise the Lord. Kebang apa ibu bapu fatomo. Kanzle kar sabai no dos posok pada tamu. Hai pada bini nama nanti bawa kuk kenya. Tangi kuk kenya ke busha lai sitel, pori sitel, hamsa sitel, dak dike bo. Oke ak apply semua sitel. Haleluya. Nini nor di nut fase, nini babu sa sekian nor dia sekian fly mungkin. Kai tu bini song dari sekarang orang ka, tahu final a Yesus Kristus, bo buzak mana bo kaisa mana kok salia, tangi mana bo buzak kes bini kaham mulai. Bin tei kosong kes dan susong nak zakai, bo tei tangi bahasa kes, nama bo tanzak mo fam zakai, abu ni boleh bo kaisa kok salia. Haleluya. Praise the Lord. Jadi kai tu kaham, nini susong nak zakai. Yesus timani bai nengoli ni ketangau sampai kah? Tang mana Yesus ketanya masih ketangka, atang mau nemu kam sagi. Haleluya. Abang bagi no. Colossians chapter 2, mana? Verse besar kamu? 20. Boleh nak terus? Colossians chapter 2 verse 20. Nara Kristo bai baksa tika. Nara Kristo bai baksa tika. Ake wasang sari matai hamero ni yak ni kyo. Nara boleh ni ho saya suja hanya Citra matai bebas dia orang piok itu faizaka. Haleluya. Cari ang piok saksi. Cari ang ketina mesri kamu saksi. Ang ketina nama ni Yesus tiga. Atima ang kop zakat. Amen. Haleluya. Cari ang kop zakat. Boleh kop zakat. Tima kop zakat. Agar ketina nama ni only listen Yesus Kristus baksa dibaca. Kalau Romans chapter 6 verse 2 open title left. Since we have died to sin, how can we continue to live? Okay, to live in it. Only the issue is at Timau sun Kobzaka, at Paniba Samal sun Kobzaka, at Take the Tabak the Taranka, at Bahan Sagazamaka, Hama Shopaka, Jung Bahaka Tabu, huh? Asyik keplaya konten tu, Allah dapat pasal kebab lagi, mau konsulai, mau konzak lagi, sehingga hayat bisa lagi. Sedang kifilia. Anak kesam temu. Aham ya tayo. Aham kifilia. Anak sini pun ketal sih. Yesus baik kerja borok ketal sih. Juga hanis. Amen. Verse 3 pun di proses. Romans chapter 6 verse 3. Nara komunos hawi manjada. Nara komunos hawi manjada. Seng baptisma enggei. Yesus baik angsa. Engman logino. Hey. Bo Bikani bo seng baptisma angka. Okay. Jadi mana Yesus Kristus je kelaiman ni, apa yang tidak dipakai. Bo bebas masuk sar kelaiman ni, apa bebas ni tidak dipakai. Amen. Next verse 4. Seng sajak apa ni panbai. Kristus kutini menghargai sajak mah kaino. Seng bo apa hai kamu dekat kamu. Mana tike baptisma enggei. Kristo bai baksa thi babai baksa baksa. Next verse 5. Bothima haino thiye jeng babai thamsa umkha. Nei Hönke bo mo thamsa ge tisa zakma ai sing bo mo thangai tisa zakdei babai thamsa nai. Next verse 6. Sing omna sawi manu. Sing tei sumsok ni selen khatia deike sumsok klaina mu chumarok no.
키위나 바의 지니 동문 그장 크리스토의 박상 비니 프로서 키위다카. Hallelujah. Praise the Lord. Normally, ri hamya kiwi dizago, chamu hamya kiwi dizago, emler nok hai hamya sebai kiwi dizago. Haya, gesam jenis hamya jenis sentam play normally. Nore mau apa? Aku tu busi di belas lah. Mau sungka kiwi ni belas. Ini ya dehero kusung tomung ni, abang tak mau tomzari tomsen. Ne, mamai kusung ni kiwi rohna donggo. Ni dehero sumrui menamui tola apa tomung sitra, samung sitra, apal hanya, abang kita mau tomzari tom. Oleh Yesus Kristus tahu kiwi ni hok kable, bini tiba itu susah hok kable. Kosong itu kan lagi apa? Kosong itu kan lagi kami yang tangkai ni paklah jauh lebih nih. Tang wak hai mana? Wak sudah baru tu kurma ni tu yo no, hai. Arna arah pada tu kita lebih. Nengang wak je belah, kaya jadi besar sebelah, kok kerana besar sebelah, hamari benar besar sebelah, naik kokok besar sebelah, unit besar sebelah. Nengkau betul soalnya, nol besar unit kaya itu seraka. Ini fingerprints milia, ini makol kaya milia, ini berkenai kaya milia, ini bahaya kaya milia. Dusai demam. Muar itu mulai berada di bawah sulai. Ini bahaya orang sih minum, teman. Ini bahaya kaya kaya boleh. Jauh tu baru ni bahaya alka, jauh tu baru ni muar alka, jauh tu baru makol alka, berkenai alka. Kaya boleh makol baik, kaya boleh makol sulai. Kaya boleh fingerprint sulai. Tapi akhirnya orang tinggal dia berada. Dia nanti kena kan? Kita tanya mana kamu mana? Malu kamu dah? Jadi seni nanti kena kan apa nak? Mila ya sekian. Haleluya. Sedekah itu kaham. Ya lah sih ayat itu boleh. Haleluya. Sedekah itu kaham. Mini kaya apa? Ansar apa? Baik lah ya. Haleluya. Pada sempurna lah ya. Chapter hajim betul fakar 6, 7 per day. 7. Farasası peki bu sunsak mi yak ni yoksaku. Farasası tüke. Next. Jung Kristo bai baksa tüke. Hun kebo bai baksa jumbo. Hangui baksa nani hindai butuh kayu. Amen. Okay, betul. Kelas kok kita mau. Kerana tu berada orang norok. Normally farsa orang rap kerja. Baru tadi pasti tu salah. Bosum tu kerja baru mutlak kerja baru. Ni mal kerja baru. Farsa orang di sikok manjaka. Baru tiasa di baru jalan sabu mereka. Tadi tiasa di baru jalan masuk. Jadi asa yang mana abu ni mal kerja baru sikit. Hanya ber musasib. Baru mulu suntar sas tiren kake, abu kake sunso zetman ya bo, kan situ, posobi, pai kan situ. So Yesus Kristus ni dibalik tu, nentap apa ya bo. Yesus Kristus buzak kan ni dibalik buzak bo. Nengamu tahu betul ni, abu ni nengkosi berkerja tadi, abu kubui. Taklah kubui tu saya kosi nak leh, baru hamsazat, abu baru ni dibalik malu ni lama tahu. Amen. Tangan tahu jenis kono wajib halo, aku baru खुशी बखलाया हालो काम बखलाया गोबां माबि बसाय दावनो दाइन डिवोर्स को दं लायो हाय दमना नलाबो तां गाव मनि कक्सा आसुसि आ दाउट बायनो आ कक सिसा बायनो आबासिके कक गोबां मालै थांगो डिवोर्स को दं थां हाय दमना नरबा हामजाग लायो मोसांजाग लायो इ आनि हि क्रिनो लोगो बसनां गसिना लायबाय Nini selai kebang nini hidup nung sinuo, nini selai kebang nini sayur nung sinuo, bahkan kok kisah nolong divorce pelaniman, kok kisah itu, sabar apa, salah, oke, mak apa hai kok kisah ada jenis berotam pelagi, destroy pelagi, sorry tahu, kamu, borokno, destroy pelagi, gongsok pelagi bisa. सब गौं सुना मुसो दाव तक
nâng đón sông năm số yang ke Giêsu ni thi bên nâng cái thằng ka ao nó đau tắc lại đi Giêsu ni bahan sekak zaman bên nâng cái hamung ka ao nó đau tắc lại đi Giêsu sopre khut đi musuh pusat mana mustar zat mana ao ni bagai nâng ao nó đau tắc lại đi bon ni bagai thằng ba saka thằng ba sama nâng khop jago nin sum sum ni bagai je man thai kau mana ao Giêsu nai bagai ka serai ka nâng tabu kusung se serai Hallelujah. Praise the Lord. So then serai se ang kusung se ang kathar se ang Giêsu ni serai verse 8 po repeat it Chương Christo bài bác sa thì cả thằng khe bố bài bác sa chương bố thằng người ba cha nai nên bố được phải yo Amen. Tahu Yesus ane bagi tiga sembisias kaya ke ba? Yesus tangi ba sama isu tangi ba saka. Sembisias mak kaya ble, poido mak kaya ble. Oh poido jenis abo, abo nung sibin kaya mana tek kerasan ini logi disuruh mana bo. Haleluya. Fokus kena ble, nung tamu na jinga dong rela ngak ba oh ansia ngak cer kaya nung arus subang mana na. Pihak poido jenis subang saya pun kere. Tahu nung poido mak kaya, nung poido kaya mana nung mana. Ang ni nikah apa sama baik pun nengku nikah begitu. Aw kisah, encourage mani mano, kisah kan lo, support pan mani mano. Kaisa training nolo kaba sari nama baik. Pihak apa itu lah mani nama kelai ni, bisas lah mani nama kelai ni. Haleluya. Amal Yesus Kristus bawa kau kebang lo sama ni jalan kaisa kau sawi pat kelai tu. Kau tu tak kau kerana ni. Boy tu kelai kau ni hamil ya sakit ni. Amen. Haleluya. Verse 9 tam sejak tu. Tamu ni khe Chương Shawi mano Kristo ku thei ni mathan goi ti sajak kha Yes. Hake boti thi plailia ku thei rom ni hawa bono ti ku thei rom ni hawa bono ti talang goi manlia Next station for ready. 9 no. Tamu ni khe Chương Shawi mano Kristo ku thei ni mathan goi ti sajak kha 그 뒤너 메시지 차로 당해 봤사카 Kristo 아버님 바디 때 아마 깨우리 판 그렇게 하고로 서브레우 땅에 hay 아그 뒤어 땅에 되잖아. 할렐루야. Praise the Lord. 능원이 디 러비 example my doing passing 카. 오케이. 버스 가셔 버려 너 하니 텔레 그리 말 피노. 이 버스 버려래. maya 5 버스 버려래. 20 버스 버려래 말아 뭐 maya Only pass it declare result of hell clear के लिखा होता तो करे जैसा का यीशु ख्रिस्ट के तुझे मैसेज लिखा आ कथैते है यीशु को थारी वाली है नंग बताओ जे यीशु भाई करवाओ क थां यीशु भाई से आउर बागे कथैते नि थानियो फाये फान पुनो फाय वाली है छादी कथै आनि थानियो फाये ने फान पुनो फाय वाली है आ क थां को से आं यीशु से आं प्लायो से verse 10 per day Bo thei mani abo engkha sumsok bai kak lai mase Bo wai shabai no thei sumsok bai kak lai kha Yes. Ye bo tabu thangui dong mani abo kai to ni thani se thangui dong lu 11 Abo hai keno noro bo thei sumsok bai kak lai kha ngai rom di Pia Kristo jisu bai thangsa engoi kai to ni thani ke thang ngai rom di Amen. Saya ko Yesus ketunya mesel ka ke thangka mau ro ni bagai kai to ya da ya ko. Tawa Yesus bai kerana nung tawa makin poi jo klai di nung thikya thani ba saka nan ne ba sisal tongko pia ba ni tong thai mau ro ni bagai chuk na hawo nung a makin poi jo mas ba klai. Amen. Amen Amen. Hallelujah. Apa pun possible enggak ke jepur nung khabar poi jo klai Yesus ani deba khani ro no terangka anu piori ka angkau pioksa freedom se he ang hamya agil kesama te kitalia apa nama possible Galatia chapter 5 verse 1 akong siula already Galatia chapter 5 verse 1 Jeung phiok ra kha Kristo chungo phiok kha phiok ra borok hai khe tong di Jeung pioksa ka sade ang pioksa ka Phiok ra kha Kristo na piokka Kristo phiok kha ang tau pioksa se Tao phiok ra se kamu ni sala so Chene kam ang te sum sum sele ni Amen Kristo amen sere ja nung pioksa ka da khaza phiok ra reply da na kese Lai Yesus ni da na sumsani Jisu ni sum sum ni da na gathalo Tao already Romans chapter 6 verse 12 Norok shat ni bu chung tui tong ya tui khe Sum som norok ni pashat thip lang no tui yi Keplai ta khu Okay, sum sum nó control tak kha chi
tamni sajago sumsokte jungno control tak khlasite tabu tam nujak sajban gum borong sawani lai ta icha tamni sa ani lai do asudara kupun khana do khu nuni ni lai ko shaitan tangi bi ni chaba pulu baja tangi ni lama sa borok ke okay ni no ni ama babu ke ni dumu si to soya okay ni na aji mani bon to ke no sa ba soya okay nang saksa ta ma ani lai ani chan ke bisa ta kai do asudara musango tabu shaitan no bo thara tangi to a shaitan no ke nang tangi lama sala ar ke tangi ni lai shaitan ni chansa ni ke lai I chaka sab ni tangi ya bhai nak lai ani lai tani chaka ta si khana to drop pongu pheo borok actually asa aria borok bo jagawo ani lai shaitan ni icha tam shaitan shaitan ani lai icha ko shaitan ni aba ke borok life ko sacrifice kare ja sak be do ge lai ja hallelujah chare ani lai और काय तो इच्छा काय तो बड़ी लान मा कोई तो जागा करे हालेलुया कदे सोई तो जागा करे तंग माला तंगले आ मेसेंजर बानो कंट्रोल खजने कोई संभव सुबले हालेलुया 100 मीटर खाबुन काके आ टॉप कुसुकुक जागा बासना सेबसाव मानबा गप्लाय दो मानले nâng mà cứ sự gặp lại những cái bà nâng kia tăng ít tỏ là loss phải đàn cái tăng áp của số khả năng lại xứng danh lại lấy question nào cái sẽ question map hay là sự gặp lại cái gì cứ sự gặp lại những cái bà xứng mà gặp lại tỏ là lấy phải đàn lấy tăng áp của số phải xứng tỏ mình thấy được lại như vậy ô tu làm sao bằng về đó cả ăn cứ nói là cái bà ham để nó Nini lai ni icha khara ko nini si icha ga za shaitan bai ke phai ni icha ko bai tang la kai to le boro kai to le muslim to mala bin thale ka muslim no za ko nin thale to mo musa sa bezwa hamya shitra no za mala no ar ni icha le yabo ar shaitan icha sa yabo nin du lan phyo le ma ba ba hafta nin tang du lan phyo ba hallelujah当我是我们的 basic 看到我是做的不是我，都让票个市民都可能是怕的，我都必须好为嘛？你都让我那里说说啥子啊？给我老师可以给，所以咱们都不苦了的看吧，啊苦了的嘛，把你的爸爸好为的拍下来，啊他们把你的能吧，都拉卡弗拉，kaya卡弗拉，啊，目的不苦了，苏亚西亚 confuse， 个帮我那个能看得说的呢？serai no se bezwa klai kala tuan los hoita tangge I sabe kok saka as hoitan bai I sai jaman bothai sa kaka wa lai only the man sai mano tanga komon ko bo guri kala sa ba tam sa do ka ba hoitan kok sa ni bo sai jabo zoro se nang ni borok bai relationship na nang ni borok time spend kare tangso tam dorka tam ni bagai zora ni to 1 minute 1 second bese important a 1 minute ja hazar minute khorse borok ni no phai tani boma na phai tani ni mono zora ne tani base important na klai ni lai pa kai to discipline nang ba kai to zora ka bang lang ne ale khorse borok tha ka ka ba babo ni ne khabrum phai da le tang o zora ko nang ne pha kai ni ka se khabrum phai oi ba te khorse sa zora ni kong ba ha ama babu ok khorang phai bra la khorse sarai thani wo soida ni bata ring ning phai ji thang ba nang khorse se 3% bai kok saw man tam ba abu ni nok dia he tu mana nok ni bor khasuk sa abu 5 second category to nai to 3% bai kok saw man no nang common na phai si go dera na phai si go thang ka hallelujah praise the lord nang tam lo ni ban ya yes zora nang tam yes ni ban ya tam kong juri sa ni nang musa se kok khana musa ya ke no pai khable khorok se boro bai kok khana musa sa ni no nang no mane nung na ble al te ke yes na khom ta to nang se ta confuse no bo ni ma ya yes bo ni ban ya ke sara ko ka sa
Orang beryakum dulu, orang beryakum ke tamu lebar, rumah, leg piece kali market lebar. Tanya lah apa yang ngomong semua tu. Ada dia. Oh yes, but you was itu confused tu lah. Orang dia tahu. Ang ini sendiri macam, oh baru rasa lah. Apa jangkauan dah? Boy ini sendiri macam apa pun kerana segala kau dah kau. Orang hingga deh. Ini macam tahu tahu kisah belas soal itu. Orang ini kan, apa yang kau mahu orang dia kiri bin makan orang ni. Mungkin tu jangan bin makan orang ni. Reason kan kita ini sendiri macam, nanti pun ini baik ini specifically nanti mana aku tekun confusion kering. Nanti baik ya, kami macam, malu. Bible bapak saw ini mana inter. Artis pun confusion tentang ni. Haleluya. Sabda kah mana bapak ini mana? Nanti pas baik ya, fokus di mana itu? No mana no. Ada nanti apa kah mana ni bah, bakal khusyuk kaya nanti yes pang di samudera ni. Haleluya. Tadi mana sekian mana kah mana mana? Tekian boleh bagi serasa important tu ya. Negeri pun susah solid tu. Cuma borok kotor borok tiada di bah, solid tu susah. Baru kotor ni bagi susah solid bah. Kaya tu bertang tu, bagi susah solid. Nentong tong kerja susah solid kan? Bos orang thang lain apa kaya tu saya mana bos thang ni kan? So neng saksi rasa important tang saya ni. Kerja ni tu, negeri kita ni tu nampak. Kemen ni cari balik nanti sih tu orang sudah lagi menjauh. Jika kiri nanti actual kalau kita invite boria, neng nafsu beri bos saya, bos saksi sesuatu ni angker kiri. Neng kiri pun sama sorry. Haleluya. Tong makai kaya tu suka mana ni? Haleluya. Neng Allah secara kiri pun problem kiri kaya tu tong mana? Wah kaya tu tong apa yang bebas sih ni tong. Haleluya. Kaya tu kalau tapi semua ada orang yang kerap, yang berapa tahun saya kan, salah yang murid kan, salah yang dia tunggu dia tu, PT murid kan payah, tambah le, yang pun beramah zakat kan bosah kamu, asumah kakek, itu korau ustari kita mana, mesti pai kita mulai sih, oh, apa yang mana, enggak ada tu tukar darah. Pupul kalau itu bunyi saga apa? Kaya tu rumut dari tangga, bawa korang yang supaya kita mula. Apa kita sabar? Israel hano merenai kaya tu, sisai tonggo tuya, kaya tu tuya. Tomat itu dari sama lah tu. Memut dari tomat itu dari hama nama lah tu. Daily alert po. Ni jauh tu available nama roh. Supong itu apa? Haleluya. Sedang kaya tu ya. Mana Hamzah tu? Mana Kibia? Mana Yakar? Next word 12. Norok shat ni muncul dari tongnya dari ke. Sumsok norok ni besar hiblang norok dari kepala jauh tu. Hati? Eba shamung hamyawo nang zat na bagai norok ni besar ni. Mungsan fano sumsok ni yago tanya fadi. Abu ni selai ketenggi matanggai kisah zat na bororok bay. Hai bororok hai dorok shat no kaiton ni yago di. Hage shamung kahamo fanang zat na bagai norok ni besar ni kisah kerintui. Bini yago yang hari ini. Okay, tam sadar aja. That is very important. Do not let any part of your body become an instrument of evil. Ni besar ni kaisa part pada syaitan. Keprai ni jadi apa kita use tak lagi. Ada. Ini social media perlu juga dia. Logo bos kalau tu scroll tu dia. Just para aja scroll kajian tamu itu. Okay. Jatuh lah kita belum belajar. Hei tu mana? Piala ni dia heta mo, dalam unik seramza, ketarget seramza, kaham ke seramza. Piala use sahaja kaya tak? Soitan kaya. Sahaja use kaya jadi tak? Soitan use kaya jadi. Ni bot ini kasih part pano, soitan kepala ini jadi apa kita use tak kaya. Praise the Lord. Jadi Yesus ya bokor punju bukung bebang di bebang dengan di part kaisa bela important part
opar ni kak sapano soidan keplai na jat awakin na use ta klai di. Hallelujah. Sabar pakai tamsa. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Sungsok ernaiza, sungsok panaiza, abo haike neng nini dehe ni kaisa part of ano use ta klai di. Hallelujah. So kai to. Min kai ropa. Amzakna. Instead, give yourself completely to God. Hallelujah. For you were dead, but now you have new life. Tabu Kristo bai beli ketang sok lagi. Asyik ketang naman kita ba. Tabu ketang kerana kai tu ni bagus ni sak nampay dah dulu. Hallelujah. Praise the Lord. Awak ni bagai tam sejak tu. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Kai to lop sak lagi. Ab hai sung lagi ke ni sak nampay dah dulu. Jaya agi biri shotiri pun uti tongla. Tabu soy Bible kebir kai tu box hati ni use kasi. Jaya buku banyak lagi bunuh tongla. Obai borong hamari klasi. Hallelujah. Jaya rang leng kubun jaga lagi sasai tongo. Ab kai tu mungkusun pada isasi. Hallelujah. Praise the Lord. Neng jaya besar betul berai kena pungsubi tongo. Ab besar dah fully hitung tangtung mau kai tu bagi ni yang hari lisi. Hallelujah. Ini saksi yang kami bagi ni borok. Ni besar dah pakai terus sabit kami ya. Jadi kebang kubung fano besar doktor untuk engineer untuk IAS officer untuk aku sebisa musuh jago. But kalau siapa orang buka bunga saya je. Ada besar kau tu makan pinai kalau siapa pastor untuk dia pun salah kira. Hallelujah. Yang lain kau tu makan hampir siapa bahasa ni hari siapa memang bahasa ini Australia mo. Go Australia mo kau tu dulu kau tu hari tu ni kaki ba. Baru tu Australia kalau tiba. Baru Australia kemarin abang ni tak pun lagi ba. Atau kini mo takut te uli baru tak pun lagi ba. Nang kiri takut buku ni tu, kalau nang kau sama kami apa sih banyak. Jadi tu ini kakak kaki kenal tu sekali. Pergi kita ini kalau tu sekali kah, bukan kau kah, wah hulma jaga, nang sebisa sih kau bayar lepas. Nang jaga tu kah, hama arah tu takut kau kah, nang bakas lagi tu lagi ba. Nang malu fah, kah ba, awak babu ni sengaja berana, karena tanam musona, awak babu orang takut buku jadi masa, ini simia, morgun di bagi tu munglo. Tapi kai tu ni kalau bahasa Jawa tu nulen tong aja boleh bini mo dari malrun berapa kai tu. Amen. Hallelujah. Kalian itu sangat kai tu bahasa. Kai tu yang sumber sangat kerika. Pun kira pun kerik. Kai rumah kena kai tu dia house. Amen. Kau nolong ni life rules and regulations ni kau bayar. Moses siapa lain yang kau kai tu siapa sih kan? Nanti kau kontrol tak kerja. Dari tani ada paydi do, kau orang ni manja. Neng kai tu borong tani ni, tam paydi kan, awak semua tahu paydi. Amen. Next word. 15. Hakik jun kerong dia ko song dia woi. Hai rumah kena kai tu ni ya ko setong go. Sumsok lani hai dah. Abu mungkin semaya. Norok omono shawi manja dah. Seleng hati na bagai norok korok seseni ya go. Shat no ya pergi. Norok anok fangi seleng no unsuka. Norok sumsok ni seleng pano mang nai. Abu bai borok matuyo. Eba ko kananai seleng pano mang nai. Abu bai borok kai tu bai kaham ni rong zago. Tamu ke kai tu no ham bai marugo. Salsa norok sumsok ni seleng hati wito mani. Haki hulu norok huluk zak mani angong no bekari wei kana shuka. Norok sumsok ni yak ni fiok zagai kaham ni seleng engka. Norok kaham kesia ni bagise angkok kelai no shawo. Salsa hamya kelai na menoi shamong shitra bai. Samong hamya ni yago norok shakno yafar shuwi ka. Abu hai keno tabuk shamong kaham kelai na bagai norok shakno kaham ni yago yafar shuwi di. Amen. Next. Sumsok ni seleng hati woi tong fru. Norok kaham bai kak lai za. Haki as shamong kelai norok tamong man ka tabuk lasi zagai tong ba. Abu tu shamong kelai ke norok matuyo. Tabuk le norok sumsok ni yak ni fio bai kan ni seleng ka. Norok man mani abu ka norok bai. Yago yafar zagai tong mase. Abu bai no borok ketang tong kelai nai. Sumsok kelai ke matu nai. Tabuk ke kai jod hai. ได้ยอดให้โนรมานีอาโบอุคาชินิสุไรคริสตุติสุไบท
사장 마 비싱들의 중로 마탕사이나이. 아멘. 오케이, 시골 슬라이스에 담도 슬라이스에 꺾어보노. 아기 좋아 제능이 경매 벌어. popular, full confident ke nungu. Ada, lasina sisi. Jadi kini suara salah lasja. Full confident ni lebih ni. Nanti pai bahaya bol nama roh, kau nak kiri kau lasja boh. Full of confidence lah na. Kalau diri nama berai kushkin nungu. Public place on dia pun di. Kalau tong sidara tong lepo, sungguh apa aja lah. Pura open ni nopo, pura confident ni tong sidara tong. Ada, kong sidara sanai open ni kong sidara sai tong nopo. Kamu tu sasuk 100% dedication ke kelaiman ungke. Tamu nung sanai saya kaba, kai terus kita mau ada persen, ayam buat tangan no. Salah 2%, tangan ke persen kamu ba. Ayam tong sidara pura 100%. Tamu kai terus 100% ni. Apur buita mungkin pun masuk ya belaslah. Tahu tu buita mungkin nanti masuk selah. Apur buita mana baca jenis selajah kaba selajah ya. Tahu bahaya lo, neng ak apply tomani bay, okay? Tamu mulai ak apply neng tomai, neng kun di nanti mesin saja. Main dikangke neng kai terus 100% email ya. Okay? As kamu citra neng kusi 100% dulu. Dia tahu kamu kangke neng tahu lasi kau terus aja. Buita mungkin abu masuk. Okay, kalau sesuatu kalau bahagia ni kalau roda jadi, okay, orang yang insecure feel lagi, yang le asal safe secure jangan sampai ya, lugu nora pun kapal se, neng common ayo dia, neng modern ni ayo sampai kapal se. Amen. Haleluya. Tapi kalau kau pujuk, sekristo berkerman ni baik, tahu mazrah ni sih hani kerja. Hai kau sesuatu kiri jangan sih kerja. Awal pakai sengnu guna, 8 chapter 8 verse 1 tamu season. Romans chapter 8 verse 1. Kamu Kristo disubai kansa ke tongayo. Orang mazra bezakliya. Kristo bai kansa ka tongayo tamo. Orang mazra bezakliya. Selain kau boleh, neng Kristo bai yes. Asin saran neng puto kerja ke baru. Apole noro englak di sebia. Neng asin saran bi grami kau baru. Neng asin saran puto kerja ke baru. Neng asin saran pasi jadi baru. Kristo ni baru kau bai neng orang kira jadi baru. Zero sok jadi baru. Lama bodoh busa jadi fil jadi baru. Tatra sasu jadi baru. Tang malah sensar tu ciri dol yang le dusman se. Sensar messenger, Yesus apply. Tapi apply ke kesen tu always dusman. Kau sensar dusman dalam disable kelai baru. But abo bagi di sini selesai ya. Dia aku biko kau pun neng Kristo berkerja di bagai ze permanent mazra punishment. Mazra punishment ni di bagai kerja. Haleluya. Uli ulengan itu kau kere uli uleng lain. Neng akan tang ini dia disini. Angle ulang tu ye. Okay. Berai kini serius. Abu di bagai ani abu senang kubu. Oh tabu present mulai mana ba. Side chotur ke pai kamu. Ul kemana ni lek apa ya sabse. Abu nanti jo angle berai serius ko. Nemba abu nanti serius ni. No. Ul ni abu nasi yang serius ni tabu. Oh 70 bosor, 50 bosor nanti serius dengan agak endi. Sama nama mana kau itu. No problem. Itu benar. Konsol konsol itu problem ni kau serius ni kau ni. But neng ang serius borong jangan ke bolpun jaga se. Konsol side bosor online punya. Oh betul mo. Hakim mukumte, fiokte, ok sate nolai tang payne. Dia dah tes live tu kan saya balik ya. 24 payah itu. Apa hakim kanai mukli kasih payah. Neng bisingro tamu na bolpun ni bagi neng safe punya kake. Neng tamu serius punya kake. Neng Kristo neng tamu importance dia kake. 100% neng tamu riba yang kake. Problem le bunyi ngelak ini mana? Haleluya. Praise the Lord. Neng tamu tu kaya tu neng komplain riba ni ya. Angkau tu makan kenaya tu ni. Jisoo kau kenaya tu ni pun tak selesai ni ya. Orang asal exhibition kenapa ni ni video pulau rezeki klip. Haleluya. Tapi mana ke mana komplain mana kaya tu sans dia. Orang tu makan jauh tu kundu tu ni digerak naik. Apa tu susah orang makan naik. Jadi tu jauh tu orang kenapa kya? Ada nasi tu stop. Okay. So tini sih terus susah soalnya kamu reason ke apa hai borok potong tu tahu kan apa tu makan kenapa ni siapa banyak tu. Apa ni pada soalnya kamu. Haleluya. Jadi tu kenapa ni? Ada nasi stop. Nunggu je sampai orang tamu kan. Ni orang semua bersusah soalnya. Ni orang semua besar tu neng bangla mutali man kamu, nawar mutali tu man kamu, kebapan ni kontrol neng man kamu le, ni kontrol pun kan kere. Kalau ini borok saksa kontrol kaya mana hebat masa, pun ni kontrol kere. Ni awesome sah ni pun kontrol ni dia tahu kere. Neng nawar simsa haw ni mana, oke nawar ni rasa le. But
Kuning tay control करे asal tu. Anak bos ini kau kontrol para gado memang. But tay kubur jaga ini kuno control करे. Bebas tu sambil control, kaya dia control. Hau bos sambil bagi iman. Kaya dia kuara dia share dengan ku. Ini iman. Itu mana? Buku kebang baru buku kaya dia betul. Kau saya ni betul. Okay. Kau sama kali betul. Himang bangnya betul. Okay, yang sama saya betul. Ini control kerja le. Busi itu. Haleluya. Mana kamu selesai? Pada sebelum terbahasa lagi. Haleluya. Juga tu buku lagi. Tapi nanti seremban dia apa kaham ke? Agar tiba busi nanti bagi, nak apa kaya nak kaya nanti ya faham ni. Ini hadis kaya kerana nanti firman. Pada sebelum tu si kau kalau kaya nanti ya faham.